Naimbag nga oras, Mau. Adda ni nanang, Mau. Ha? Ay, adda, asino da ka di? Adda ka di ibagayo ka ni nanang ko? Adda ko maaring. Oo, ada ka magkaya man, Hildo. Sumrag ka. Ala, sumrag ka. Ay, agyaman nag-awi nila, nanay. Ha? Agtugaw ka kuman. Ay, agyaman na maninhani kaw. Ala na, ingka ituloy yung aramidam iti kusina. Uwan, nanang. Sapay kumata din agtulokwan, Hildo. Siya kumalaang ti ayatem. Ikari dahi takeng ka. Si kalati babae iti biyag kaw. Ay ayateng ka unay. Nanang. Oo, anak ko, kunak no nakaturog kan. Ururayan ka nga min, nanang. Ay, sigay ta agpakada akong inay. Tanay, makaturturo ganto'y anak Mau. Okay nga, Rod. Agannad kay ti panagawid mo, ha? Wan, aganadak para kang ka. Anak, madlaw na unag ti pampanunutam. Ti ka di may papankin ni Hildo ti pampanunutam, anak ko. Uwan, nanang. Boyfriend nyo ka di day dya lalaki, nanang. Ay, kinapudno na anak ko. Nabayagan akayat ko nga ibagaday taken ka. Ngam nagamakak. Ang mga nuguraan nak. Ngam ibaga kong ti agpaysuken ka. Wan, agayan ayat kamin kinihildo anak ko. Anya? Sapay la kumata maawatan nak, anak. Okay ka dilaang ken ka, anak ko. Wano, kagura na kon. Saan, nanang? Oh, apay nga ron nga'y analit ay ka. Numabalin, uray saan kayo kuman na makiasawa? Bakit kayon? Tawin ko laang ti bumakbakit. Ngam tiriknak, ubing pay. Kaslarik na ti agtawin la iti pa 25, anak ko. Apay, di mo kaya't no makiasawa man din ni nanang mo, apaw. Uray saan kuman, tabakutan ni nanang lulo. Mayat kit day no makiasawa. Tapnuad dan tatang mo. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si ka, Doro? Nay, apay, di mo kaya't makiayan ayat maneng janak mabakay. Karbangan na matiyagayat ka. Nasayat kit day, tapnuad dakan kadwaan na. Bayat ti panagbakit na. Tanay, dandanin nagsenyor. Ay, jak kayat day dya lalaki para iti anak ta. Ububing nga dayong anak ta. Sana problema day tabaet ti tawenda. It doesn't matter nga road. Wala nga, istambay mo't day dya lalaki. Makasapol to iti trabaho na. Ay, basta man jak. Madlawas adot. Madlawasan nga trabaho. Ta nakamanicure kan pedicure. Baka kita amti kasta lalaki. No sumarungkar, agmalmalam ijaya nakauldag. Di ba, apok? Sikat ti makapanagnag kiti dayta. Huwag nga rod lula. No may ije balay, maturog tararamidan na. Ilutlutuan mo't ni nanang ay ti kanan na. Nangagmaw. Ay, kit. Madinga road no kasta. Deket anak tanti mang biyagkan ko na. Naglalaingan na ngay. Uray sanan, no kasta mo laeng. Tama nga no malugi pa'y kiday. Diyay negusyaw dyan naktaapakanan ni Jay ilay. Nanang, saan ka di pa nga agawid ti boyfriend nyo? Nagadupay mo lang dagiti gargaro na dito'y balay. Agnaeden dito'y balay, anak ko. Kabalaytan. Anya? Ay, saan ka no akayat dalolo kan lola ti boyfriend nyo para kada kayo? Isungarod nga agden na kami latan. Tadi damot kayat nga agkasar kami. Anya?
Ada nagsarda nga motorsiklo iti paraangan na. Kunti mo tao. Ha? Anay! Ay, umay ka. Sabtentan ni Tata Mahildo, anak ko. Nairuar na niya motor. Nagbiit mo tan, nairuar mo adakos. Kawin na, ha? Naitaon kumutan dyan, intab mo ako, ha? Nasayaat nga rod no kasta. At da pagluga na mo na mapanaglako, hindi pa kanam, hanay. Wan nga rod, hani. Naimbag ta na panunot mo dayta. Diya ko nag-commute ang mapanagtrabaho. Lay, apay! Talaga nga, wan plano dyan, nobyom amang tulong kan ka dito'y pakanan niyo, Wenilen. Agwa, agurigur nga nanang. Aha! Agurigor la ka na, yunan. Hindi na minsan, agurigor manan. Sa ita, agurigor. Gurigor na la ka na, yunan. Saan nga gimimbag? Ha? Ay na, di mon kaluban to, gali dyan nobyom. Nakadkadlawa sa dutay dyan lalaki. Sinamaw na nako. Ay nananang, saan kumamot aday ta sina-sina ti bagbagayo Agin innayat kami iti nobyok. Iso adida kam kumamot pag sinaan. Maginin nayat nga. Si kalang siguro tagayayat. Ta si kamot amin tagtrabaho. Iso tay tagtagadam. Adda ka dito yung mabamban no gamang isaserve iti ka ng nagiti customer. Ngamjay nobyom. Adda lang ijibalayo na kauldag. Nagswerten na dyan lalaki. Nakaminto pa, dadakkel mo kag trabaho kami latta nga uray lakay kan bakit kamain. Agmula kami latta iti mabalin may nga ilakaw. Ang misungay, nagdakkelan na karnay ngam sa duman. Sinaamon day. Kasta makanayan. Awan laka, gatatap ka. Nagturugam idirabe ko na. Di ta ka malagay. Hoy! Agsubli ka ditoy! Hildo! Nakamotor man ang apimanaw ni Mang Hildo, nanang. Nagapa kayo manan? Sakit ti ulo day tiya tao. Nanang, kanayon kayon nga agapa. Ala, saan na kami latan apakibiangan anak ko? Baybayan na kami, ta problema mi nga agasawa day toy. Hindi na nang mau. Aday di kusina, aglutluto. Ay, ba man ta dumawat na kiti kwartana? Awanan ti kwarta. Kan sinublidan di motorsiklo. Tadi mo matgayam imbay-bayad dagitin inted ko apagbayad mo kuma. Kwartam gidain. Amok nga do tikita di ba kanam? Takanayo nga do customer mau. Awanan. In market ko. Kaya mo sakit ti matungpa. Di mo kabilang tinak, Mang Hildo. Pada sa makabilan tay darum ka. Ay, ibagam di tayo namtekan na kiti kwarta. Amok nga turno nga iti bangkaw. Pulak to ba iti balahin? Akal na ka Manhildo. No di nakikan iti kwarta, pumanaw ka. Panawang ka. Kaya mau. Pumanaw ka, no pumanaw ka. Kay kayat ko pa'y ano pumanaw kan. Oh, kung nga maladay ta. Kano ipatay mo, no? Mabukaw akiti biyag mau. Idi dayta, ngam saan itan. Nauma akon iti ugalim. Kanayon nak nga paan. Kan pasaray layat-layatan nakpayan. Awanan respetom kanyak. Sadot ka lang arudan. Arte kapay. Isong agsinatalangan. No kasta. Pimanawan jay nobyo ti inam. Apo. Wen lola. Naimbag nga ron ta natauhan mo't lang ni nanang kat sininaan nanday siya lalaki. Ay na, nagsaya atan na damag day ta, apo. Anya din ang ikaw. Ay, jay anak ta alakay. Sininaan nanday sa dut anobyo na. Pinapanaw na kanon ijay balay da. Aya. Nagsaya atan. Ay rambakan tayo dayta na pintas a damag bakit. Inkamang tilaw iti manok ta partyam. Na, tasyak pa'y tibaw naman. Na. Kasi ka na ati mapan.
Kita man no okay matlaan to ilang ha, kanak ko. Nagpintas kayo matan iti kasta suot yun, nanang. Nagseksi kayo, ah. Thank you, anak ko. Papanan nyo, aya. Adda imit ko atao, anak. Ay di kanton aglutlutuan, tamang i-take out to iti kanam. Asino ti imit yo? Kwa, may sagayam. Owan, gayam. O sige, mapanakunta ni Aldaw, anak ko. No kasta? At namanan sa bali ang nobyo yo? Wan, anak ko. Ang, apay, di mo ka di kayat no bilang tamakinobyo wan no makiasawa akmanan, anak ko. Nanang, saan kaya parparitan nga agragsak? Ngam no siyak lamay sa. Uray husto ko man. Tadyak kaya maulit tinapasaran nyo iti kalabos, nanang. Nakatumpong kayo iti sadot kan artak anobyo iti napalabas. Naging sisingput la iti damo day di amang hildo. Ngimiti agangay, nagalas magkayam taramid na. Nasingput tinobyo kita, anak ko. Kat syempre nasingput ano damo. Kasanon no kastumo ila ka ni Mang Hildo day di lalaki. Saan, anak ko? Nasingput tinobyo kita. Kat maipasigurado nga awan to apulos ti pagbabawyak. No makiasawa kan ko, anak. Sorry, nanang. Ngamjak kaya makiasawa kayo manon. Anya? Pasensya kayo na, ngam ibagbagak laang tipod na marikriknak. Jak kayat no kunak, jak kayat. Pinagbigyan kayo ni iti kalabas. Ngamita, syakmat ti pagbigyan nyo, nanang. Nanang, nagsweldo akon. Rumwar tayo ta inti ag dinner itirwar. Nasaya at tada ka, anak ko. Umay ka, adayam amukan ka, anak ko. Adda maghayam sa nga iliyo. Naimbag nga oras mo, balahasan ka. Ay, kastamat kada kayo, tata. Anak, iso ni Andring, ti ibagbagak anobyo. Taga kabangibang nga ili. Ay, nice meeting you, Jelina. Excuse me, di na karakupan tasan kayo nga amam mo, tata. I'm sorry. Naibaga ko na iti inak ti pangadang ko. Diyak kahit na makiasawa ni nanang ko. Iso ano mabalin, pumanaw kayon. Diyak kahit na makita ti kadat lalaki dito balay. Anak, anya ka kadi. Respetom ko man ni tatam nga Andring. Nakababain ti kastangar aramidem. Ay, awan bibiyang ko na mabainan wanan niya. Basta lading itak. Ngam talaga diyak kahit tararamidan nyo. Pangaasi yu man. Agnakam kayo, nanang. Mangibabain ka mo't Jelina. Makitam, pimanawon ni Andring. Kat madlaw anabainan gapo iti imbagam. Awan bibiyang ko. Nasayaat mo't no nabainan, tapno saanan nga agsubli dito eh. Nasingpot ni tatam nga Andring, anak ko. Anyat di mo pangayatan kan kwa na aya. Iso nga rod alakay ti pinili. Tabarang kayat mo mata na para kanyak. Ta idi ubing tinakirelasyonak, di mo kayat. Sa itatalakay, di mo manan kayat. Anyat kayat mo aya. Awan ti kayat ko, nanang. Tadyak nga rod kayatin ang makiasawa kayo, ta bakit kayon? Bakit kala bakit kanyak? Kat imbagak lang nga rodan nga ubing tirik na. Ay! Apay aya aparitan nak nga agragsa, kanak ko. Apay adinak maawatan. Pagsayaatan nyo ti pampanunutok. Basta'y laban ko ti ayat ko kini Andreng. Makamo kaya? No ipilit nyo ti kayat yo, agtalawa. Anya! Diyak kayat nga agtalaw ti anak ko, Andreng, hani. Patpatgag ti anak ko. Kasano nga rod ngay. Di nakmet kaya taparaking ka. No di anak mo ti pilyam, awan maaramidak hanay. Kabalak tag sakripisyaw nga oray na sakit para kanyak. Ay, aten ka, Andring. Iso ajak kayat amapukaw ka itibiyag ko. Ay, nga rod taramidin tangay. Adda na panunot ko awagas. Tapno maawat na ka ti anak ko an ubyok. Anya ngay day tahanay. Ibagata si katipudno nga amana. Anya? Wahanani. Ngamin, di na nakitkita apulos ti amana. Nga ultimo ladawan. Kadyang impakpakita kankwana. Mamati nga ta? Pamat
Cinta honey. Apay nga da kayo man nandito balay, tata. Di matimbaga ka di kayo nung umumay ditoy. Ay, kwa balasang kaw. Ay, winilin hanay. Sikan timbang ibaga. Sikan honey. Sikan, eh? Kuha anak ko. Aday pudnumikan ka kini Andring. Katsapay la kuma, tadi ka makmakla at anak ko. Ha? Ipudnuyo nga? Kuha nga miin. Sorry no italaang nga ibagak da itukan ka. Kuha nga miin. Ni Andring. Iso ti pudno nga amaham. Anya? Ay, agtala kayo man. Sana tilay bagbagayo. Kanayon yung ibaga ti amak ti karoprupak. Ngam sa anak matatami. Ha? Kan natangos ti agong ko sa nalugpak. Kan kunayo na po daw ti amak. Kwa. Siyempre, ngimisitin talim akayan. Kan agbaliw ti nga no bumakatwan no lumakayan ti tao. Kan kunayo pa yan natayag ti amak. Iso ang natayag akmat. Apay nga ro dakas na ti height na ngay. Grabe ka ta babae. Nauyaw ka unay. Ha? Agul uli makalang. Palpaliwak ti style mau. Si ka babae. Ha? Kung namila na pintas ka may. Andring. Ay na, no di na kayat para itinam sandaing. Basta di ka kumamit aguyaw, Ni, sa anak mga aguyaw. Ibagbagak lang tagpaiso. No di na kayat ngagbalin na may kadwa nga, ma'am. Nakarkaro pa, di ka kayat ngagbalin na syuman. Di ka kayon. Ay, Andring! Papanamon ngay! Mabitlang! Yahan! Agsinatan! Dak kayat tikas na klase ti syuman, ha? Ay na. Nagbastusan alakay. Imbalibag na pa'y tiridaw. Awan babain na. Awanan. Nagpasugnodan ni tatam nga Andring. Nangagyumot dyan baga nanang. Agsina kayo kanon. Di yun ikamat tibagiyo kan kwa na. Nagalas ti ugali na. Makita yo. Nabiit kayo pa'y laangam kas jayan timpakita na kada kayo. Iso alipatan yun day jay. Ibagbagayo pa yan nga amak nga uray saan mat. Kan liklikan yun ti maki boyfriend. Adahak matakad-kadwayo di ti balay. Uray saan kayo ngagtrabaho. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Anya pilat sapulan nyo aya. Ay, ala. Wanan anak ko. Saanan? Jakon maki boyfriend. Jakon mapanija iparlor. Tapno saan akon apumintas. Katawanan ti agaram kanya kanak ko. Nakapilis kayong bakay. Mapantayaw tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wang. Mabit lang. Tadyak pa'y nakasukat. Kino nakasuka ka mag-itayan. Apa isino ka tamang tabado maon? Maday. Jack Cruzonada day jay. Namin ano, mat asuka day yan. Hindi ka lamalmalpas ngagsukat. Aldaway. Ay na. Umuna kayo. No di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagit yan nakta. Kung ano sino ka tamidan? Ay na. Kas jaydan. Ha? Sukatampay lang amin aya. Aw. Di dan sa pa'y nagdigdigaws? Ay na. Kas jaydan. Ni. Adula amin. Di bale. Taubing dapay. Ay. Ay na. Madimot to'y badok. Ha? Sana maibagay dito'y sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayto ako marek. Taubing latta tilangana. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbag kan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Jakpay kat masangon tag sagaysay. Ay, bimakit ka mga agpaiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sos, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangak. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumat la ato do pa sexy ka, Mare Maji. Wan
tamabutengak ang maisukat, Marilana. Iso asik ka, agpa-sexy ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make-up dita. Tumaktak. Ken maysa, agtalaka kinilakay ko. Nga oray agbalina kon alusyang, di nakto isukat. Syaklaeng ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y agin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ta. Nakatunog ti balay nag-Kyotex ka. Apay adapas ka nga tindara. Ay, awan. Hangam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantayin di mo rin tayaw. Di ka pa'y naglama. Imbis di basit nga anak ta ti kukwam. Tanagatindog dagiti kukunan. Hindi tayo makukum, tiyan mo madalusan. Ay na, ibagbagak met nga kukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitam unusan, chika timang kuko kadakwada. Inyam, tikas nga style mo, may? Bagay? Todo pa siksika? Dagiti anak mo nagmumursay. Hindi mo pa'y madigos ida. Ay na, kabalang dan tagdigos ngay si Suda. Apay, siyak pa'y latinamnamaan da ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida? Ay, dinakman sirmonan akas laubeng sika andong. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Kayat ko nga rudmait, agpagwapo kamot ano kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala, agan anus ka kadilakay. Di ka ungat nga ungat. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. Ada gibalay nanang. Apay aya? Adamo ilagayam ijay balayaw. Angam apay abay-bayan na dagiti anak yaw. Apay aya? Kat no adada ijay balay damarisin niya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din na diyang asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Ingka kitaan da kityan na mau. Agay ay ayam da kano itipitak, edi balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiiton tani, busy Anya kukuha maya? Adak dito'y parlor. Madama ti unat ti buok ko. Anya? Da kita kay tuno na umaw. Mabaybayam da kityan na mau. Sigan ti mapanmang kita kadakwada. Mo nga da trabaho? Madama pa'y lati pasada? Ay na, mamin anumat latamang dawas. Ingka iday, mabitlaan. Ipan mo pa'y lang ije ayan dananang. Sige. Tanay, balnawan dan tuy buok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo, Andong. Tanagtutungrit da. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan nanasin niya. Nataktakan ka po kadagiti anak kaw. Okay lang, Andong. Nga madama pa'y mati merienda dagiti uping ije kusina. Subliam tula ida no madamdama. Ay, alamang ngarod na. Tadagur uri apa sa heros ko, di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman ha. Alawanan. Awanan yaman na, Andong. Wow! Ay na! Magusto ti kolor to'y buok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mukan ka. Ay na! Ay, di tangarot ti pagdandanagak. Iso akan na yun ti panagpapintas ko. Mabutengak nga isukat nak ti asawak. Iso ajak itulok nga aglusya nga. Ay na, mayat na ita kapanunuta, Maji. O sige nga Rod, tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics.
Tap nga da pagbayad ko, ken ka. Ha? Awan magayang pagbayad mo, ha? Ay na, bayadak matla ito madamdama. Innaklag singir bii. Ay. Isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. Wan, agsubli ak matla ito madamdama. Promise. Aguya da kita na mau, majay. Ingkan to man di pa check up ida. Apay man ang naguyak, aya. Well, tumat dagit ang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta bay mo ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay klinik. Tagpa-sentro ak matlaang. Naglugang kayo ni ti tricycle, tagpaili akaon. Naagpasada. Sige nga, Rod. Mabit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatan? Wan, umay kamen. Sukatam tabado da kita na mo, ha? Nya, katakas ta alangatan. Nagmurang ta t-shirt, da. Kan sapatusam ida, Sabay nagruro kita sa saka, da. Di mo pa'y dinigos mo da kita, beng! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga, Rod. Amang ano kumaro ti uyak da no madigos da. Di binanyosam ko, ma. Nakapimpintas kang inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmur saan? Sikan ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin nga itsurak. Makapasuron ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito nakadisplay dito'y nana. Sige la, ang balasang ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala, balasang ko. Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay imbag. Kadigdigos dapay. Ay nawan anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak, nana. Asikaso kanulangan dagiti anak mi. Ay katuwan naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko ngay. Ay na, jay labagbagi na ti asasikasun na. Di na masangaw dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay itipitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan sa mo trabaho ni Maji. Ay na, awan ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya? Ay sus, tila pagdanagak. Ket ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam ijay kalsada, nana. Ay, win nga Rod. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apo ko, tasya kung timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ida dito'y aglibas damat apumanaw. Nangalamit ti barbail. Asino nang tag? Asino ti agbarbail? Ay katsyak kasapulak da ito'y. Tapno sa anak alumukmag. Ay, di magsunak ngaminan. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang, ay dagiti na mau. Jak met nga rod na siputan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano kamatay? Sikat yada dito ibalay? Di mo bantay, dagiti nakta. Kahit, anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gapot na pimanaw, dabay-bay ang matay. Di mo surutan, wano sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo na malaki tayo na. Limabas da itay dito'y balay, pare. Padpadagasag ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay, sige mga raw. Man kita ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napananda kaya eh.
Awam mo ije balay da marilala. Sursurum amin akaaruban, anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagjang ubeng. Napanan gamin di asawam, aya. Ada je balay Di na kano nasiputan na pimanaw dagito beng. Sige na tayo naman sa pulan dagito beng. Ay na, nakaturog kan dagiti anak mo, Andong. Dinigos ko ida, tanagluglog da. Nabasbasa tibado da. Ay, agyaman nak. Ay naku na napanandan na. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturong dalaang. Subliam tulat tan numadamdama, Andong. Ay, uraya ko na mariing dana na. Alang arod, agmerienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, barok. Naimbag pa'y dayto ako, Marek. Sumiksik silat na. Nagmayat ti pamagay. Kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat, dagiti asawa tayo, Mare. Kanayon nak ngamin amapan agzumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbagkan ka, tamasangom dagita, Mare. Ngam siyak ngay. Hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabuk ko, huston. Ay, wen nga rod, nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, Mare? Syaklat ti love nila kay ko, Mare. Awan tirong mga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ay ayatek. Diyak agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan ka nga asawa, kan ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanagan ngamin kadagiti ibagbaga ni Kumare ta Amaji. Unay kiti asawa ko na ya. Di mo dengdengin ti ibagbaga di Kumare. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Di labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas taunay ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Anya mo tabado mo, Majay? Sukataman? Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusag mo, nay. Uso nga raud. Apay balasang ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti lababalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mat Ibagbagadan to pay akas la kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababalasang dita. Adala nga rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukatnak. Isong agpaspaseksiak. Para ken ka ti panagpaspaseksik, Andong. Nagiti ka anak mo atin to na ram. Bantayam ina. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jebalay, Andong. Ay, sige na niya. Aglugang kayaw. Nay, kaduamat gayam dagito'y duwang nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Damo na panan ni bakakaw. Napangkano nakisumba. Tinasaya at ibatim pa'y laida ijay balay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kanukasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, Andong. Ay na! Nagbabanglo dagiti anak ko, ana na. Dinigos ko man nida. Ay na, adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan dayta. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na baluak. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwak. Andong, pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kayo na ibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga raw, tada papanak. Inakman agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko, ta naka-promo da ka no ita. Ay, aggastos ka man ay. Ay, uray takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, mataurnungam dagita kwarta. Sige, kamen. Kahit
Mangan kayo pa'y Nya ka na mingay ka, di kami naglutaw. Ay, kunak no nagluto ka, lakay. Sige, makipang kamintaw ni balay da nanasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Ang mga nun nag-overtime nagpasada. Nakaparada mo't tanjay tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, ang mga no adada ijay balay da zenya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahin, taurayak amaring dagiti ubeng. Sige nga rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mga kantaon, mga mabayagang kami dito. Kun maturog kantaon, makaturturog kan. Nene, awan dagiti aga-ama dito idami. Nasa padanga ta, abimangon? Wino? Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay ngay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, magkikiang kita. Di nakikit kita. Ano? Pinarigan na kitira. Dagiti awanan bain? Hoy! Andong! Bakit saan ka? Anya ti kaya't asawan da itoy? Awanan kayo itibain? Traidor kayo adwa? Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak. Yan ko! Tibok ko! Tigbatam ni sinya, Majay! Hoy, di kagis iskandalaw! Agawin tayo di balay, tayo di pagsaritaan tayo! Ibagam ti agpaiso kanyak, Andong. Hindi ka aglibak. Adda relasyon nyo itidayjay Why? Aklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta, nadungo kadagit yan nakta. Anya? Ay! Nanay! Awanan ka itibain? Kasta unay apa nagpa-sexy kan pa nagpapintas ko. Tapno din nakla isukat iti sa bali. Ngam isukat nakmatlat. Saan aday ta kinasiksi ti sapsapulag iti may sa babae? No di ka ti panangasikaso na kada kami nga agama. Sige! Kabilang na lang. Ipapas mo ti manggabil kanya. Tamao din da ito'y akaadda dito'y balay. Tapumanaw kaming kadagiti anak ta. No kaya mo nga wawiran dagiti anak ta. Ibatek ida. Basta'y karimadi mo ba'y bayan? No di mo maasikaso ida. Nasaysaya at langalak idan iti pudirmi ka ni Zinya. Anya! Dayjay asinya ti Piliam. Andong! Wen, Ay sumamakawak kanya. Kinasikaso pa'y. Nadungaw. Anya! Sana. Diyak ipalubos, Andong. Siyak ti asawam. Iso siyak nga rin ti Piliam. Aha? Siyang ka nga ayatunay? Tanang, pangaasiyaw. Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong. Tasublan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni Sinya. Iso apasensyakan, Majay. Angam no kayat mau, ni Sinya ti kasaritam. Andong, nagapo dito'y balay ni Maji. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Pangaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter aramiden ta Andong. Kun adda posibilidad na nga agdarom ni Maji, no di tagsina. Lading itak nga maasya na kadagiti anak mo. Diyak kayat amadadaal ti pamilyam gapo kanya. Sinya. Iso nga agsin at Andong. Nasakit na ito apangatang ko tay nayat kamutan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta?
Apay anaulimak ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit sinya. Sige apain na. Talaga panawang kan na eh. Ha? Anya, apain na. Ala, saan? Ala, siya kung dakit daw iti pasensya. Nupay sika tinagbasol. Sorry aklat ta. Ngaming, amok nasulisog ka laeng, andong. Ay ayaten ka. Araramidog ti amin akabailag. Tapno di isukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sure, lakay. Ikarik, asikasun kayon nga agama. Mala, sorry mo't no nailaw anak. Ikarik asarin na maulay. Basta tong palim ti karim Asikasun da gitan nakta. Jak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun, promise. Bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akong ti atensyon ko kada kayo nga aga-ama. Naimbag nga oras mo, Adila. Da kayo umat gayam tatayl mo. Anyat gagaray ho. Kas iti sigawd. Umay ka manin armain. Ay, kadigdigos mo Ay, nagbaglo ka. Ay, kwa, ada ko mapapanak. Saan ka amasango akasarita, tata? Ay, mabiit lang, Adila. Oray, 10 minutes only. Mala daw akong iti papanak. Mga nakak ngamin iti bunyag. Sa dinaw. Ijay bangir a barangay. Ay, sigay. Mapantangarudan takuyugan ka. Anya? Ay sus, haanan tata. Basta kuyugan kaan. Aglugan ka iti kutse ka ading Adila. Uray siyak tagbalin a photographer mo. Anya? Anya mo day tuyin alugan ayata. Awang pakisama na mo. Nagbayag mo't nga agandar tilugan. Maladaw akong tata. Mabalin day tuyin. Basit lang sin Adila. Agkumyutak laangan tata. Siyak laangan timapan. Nasapapay. Mabalin day tuyin no madamdam ako na may. Ay, manaktak mo't day to alugan. Ha? Ay, imbag ta sa anak analadaw, ana. Ay, saan? Eksakto laang. Takasangsang pati dumaan ninong kaninang. Uy, Adela. Apay, inaklon mo ni Tata Elmo? Anya, tila ibagbagang mo't ana. Saan mo't Apay nga ron nagkuyog kayo nga imay diti bunyagan. Naglogan ka pa yan itilogan na. Impilit na ti imay. Iso ang naglogan na kun ijay rugak alugan na. Nakilugan naklaang. Saan ko nga inawis day jay alakay ilmo. Impilit na lang ti simurot kanya. Kat, ni Tata Henry ngay, agar-aram pa'y kang ka. Katun anya pa'y ngay. Agsinsin nublat da nga umay agar-aram ijay balay. Hay, awan pa'y barumot nga agar-aram kanya. Pasig amin alalakay. Kahit, adan na pilim kadakwada. Awan ana, jak type dagijay alalakay. Hello, ading Adila. Naimbang nga oras mo. Nalo mamangga para kang ka. Nasami na gitata na loo, medipon na. Ha? Hay, ado ti manggami tatatasyo. Sa bali mo tayo manggayo, Sa bali mo tayo tanitib na gitaw. Pwede nakpastrakay. Hay, ada ko maaramido. Uray mabiglaan. Umay kulay darirak ti ayat kaw, ading kaw. Hay, imbagak met ngamin kanyam nga awan nam na maam kanya. Sana ka mapukawan itinamnama. Patyak ngagbaliw tumula ti pangandang mau. Hay. Dito'y ayan tiridawan at ipagdatunak. No di nakpastrakain. I love you. Mabalin abaliwan yun to ti umay, tata. Tadda ngamin aramido. Sige. Agsubliak inton bigat,
Kumpurmi nawan papanak. Ay, Itay ka payla asumanarming, Adela. Ken, kasla mariribukan ka. Apay anak kami suot ka nga agsarsarming. ay, kitkitaag nga rod to'y rupak no anya tirong. Rong manen nga? Rong mistake. Taapay apasig alalakay ti agar-aram kanyak. Ha? Awan pa'y napuutak anagaram kanyak maubing. Puro lalakay. Puro senior citizen. Kat nairan-ran ala siguro ang mga nudipay dimteng tay baro nga umay agaram kan ka. On the way pay la siguro. Apay, paggapan na kumangay, ijapri ka. Nagbayag ngay asumangpag. Ay kat urayam, anak ko. Ubing ka pa'y mat. Di ka agapura ang makiasawa. Jakmat agap apura, nanang. Mas daawak laang. Taapay apasig alalakay tagar-aram kanya. Ay nairan-ran nala siguro alalakay. Dagiti agar-aram kan ka, anak ko. Nay, si ka magayam ti sarsaron wag paritasyaw. Ay, pariil mo. Papanam. Mapada ko may gibalay na Adila. Mapan kan samay. Mapan ka kadimanin agaram, paray. Awan ko maaparay. Ure umuna kang harudin sumublatak daw. Ha? Ay, sigurado ka. Agpabigay ka, paray. Wayne, awan problema. Hala, umuna ka namang sarungkar ka ni Adila. Sumaruno aktaw pariil mo. Mayat mat nga ro titimpuyog yung nga agkaribal. Tata. Tama pagbigay kayo. Adwa. Ay, ana. Nudaduma, siyak tagpabigay. Nudaduma, ni pariil mo may. Nagmayatan. Kasta ko maamin nga agkakaribal. Agkikinaawatan da. Ay na, sana kas itidaduma dita nga uray dalagi kinabail nga po iti babae. No da kamay, saan? Sport kami nga agpadpada ka ni paril mo. Nagmayaten adenggan, tata. Apay, awan palat inaklon ni Adela kada kayo, aya? Mate. Sino nga ta tinagasat kada kayo kan ni Tata Elmo? Tata. Kwa, jak amaw, ana. Anya ngay, paray. Inaklon na ka ni Adila. Ay, awan sa gasat ko. Sikan samot ti kaya na. Di na pa inaklon. Kuna no si ka ati inaklon na paray. Ay, sampay paray. Ina mo di baga no asino ka datati kaya na. Ay, tulag ta. No si katyaklunan ni Adila, kakasar kayaw. Siyak to tibis man nyo Ay, ura! Ay, na talaga yam. Ang kasanungay no si katyaklunan na. Si kamatiyabay. Sige, mayatak paray. Ana, gumatangak man iti pulbos. Naibusan tayo ginatang yung iti apulbos, nanatasing? Ay, naibusan, nabayagan day jay. Kan, saan lang amin ato'y rupak ti pulpulbusak. Pati barukong kan likod ko. Iso anala ka ama ibos ti pulbos ko. Aya? Ay, tay dakulan. Ati alaan nyo, tapno mabayag ama ibos, nana. Mangtud ka nga rudon. Ay, ad naman ang apomintas kayo, no agpulbos kayo, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Bakit akon, nagkupasan ti kinapintas ko. Hey, idi ka ubingak, napintasak, idi, angam ita, awanon. Uray, bakit kayon? Napintas kayo lata, nana. Napimpintas kayo nga rod ngam ni Adela nga anak yo. Ha?
Ay, saan mo't ay na. Ang dumat ni pintas mi, balasang ko. Saan man? Adayuan na pimpintas kayo, nana. Karupro pa ngamin ni Adela, day di asawa yo. Ay, word. Isu, ti malaan na. Ang di mo ibagbaga ti kasta, no nakasango di gayem mo taagungat. Masair tirik nana. Si direnak tumanon. Ibaganan tumanon nga apay kano asaan agwapo tinakiasawaak. Anya? Ha? Naglukon day jay nga Adela? Anya ngay Adila, adam wala namnamak keng ka. Madamag kumanlaang Tata Elmo. Nagadumot bakit di ta mabalinyo nga arman. Ngam apay asyak pay laang. Nagadayumot ti baet ti tawon tayo. Sika nga ron ti pakarik na ak iti ayat. Ibagayo man tagpayso. Agrupro pa ak kadi abakit, Tata. Ha? Ay saan? Ubing ka pay. Apay nga ron asyak ti arman nyo. Nagadumot bakit di ta. Isuda ati arman nyo, Tata. Kuha, basta sikat ti ayat. Dakpay ngamin nakasagana ang maki-boyfriend, Tata. Agano sak nga aguray. Wan, ngam saan alakay ti arapaap ko apaki-boyfriendan, Tata. Ouch. Pasensya kayon talaga, Tata. Ngam sumapol kayon iti sabali nga arman nyo. Saan nakasumuko, Adila? Amok akasyan naktumilaang. Di na kumaparitan nga agaram kan ka. Uri paayin nak, basta ituloy kulat ti agaram. Bareng kasyan naktaw. Anya? Hello, Adela. Dua repet asitaw. Anyat gagarayo, Tata Tasyo. Kagap-gapula dito ni Tata Elmo. Ita, simublat kayo man. Amaw, kanagapo dito ni Ilmo. Kaya sumublatak nga umay agaram, ha? Ninanang ti arman nyo, Tata. Sa iso ti maibagay kada kayo. Ay, kwasi ka ti kayat ko. Jay katawon nak ati kayat ko apakirelasyonan, Tata. Saan alakay? Ay, aray ko. Ang sakit-sakit naman. Ulitek, Tata. Ubing ti kayat ko apaki-boyfriendan. Saan alakay? Baunan nyo man kit DJ anak yo. Ta iso ti umay agaron. Ha? Di met awan pa'y nobya ni primo nga anak yo, Tata. Awan. Ala, ibagayo ta iso ti umay agaram. Saan ada kayo? Awan sa talaga tinamnama, paray. Imparupan ni Adila, adinak kayat. Di na kano kayat tilakay. Ay, agpada tagayam, itinaibaga na. Ibagbaga na pa yaje kano anak ko, ti kaya na mapanagaram kang kuha na. Krasnan sa ti anak ko. Anya? Ibaga ma, kaniprimo nga anak mau. Sana? Itiyan niya agapaw. Datakat ti maawa nanayin. Ay, uwang gayam, di mo ibagbaga. Tanong maamuan ni Primaw, ang mga nuarmud na, at aklunan mo't adagos ni Adila. Di awanan ti armon taparay. Di ka madanagan, tadyak ibagbaga. Mabalin ti umay, Adila. Ha? Primo? Ala, umay nga tan agaram da ito'y. Binaon nga tan ni tatang na. Adala umay ko ibaga. Ay, umay ka. Sumrag ka, primo. Thank you, Kung ano adda ni tatang ko dito'y. Kung ano madanong ko dito'y nga agararam. Ay na, imbagak asardengan na kun, primo. Imbagak ajak kayat tilakay apakirelasyonan. Kastaya? Ay, uwang gayam. Ay, ngay ni nanang mau. Isu tigagarak ta ada papirma akeng kuana. Maipapan iti senior citizen da ito'y apirmaan na. Binaunda ngamin. Ay, mala, mabit lang nga ron taayabak ni nanang. Primo, ayan ti pirmaak. Awane, kung kuna laday jay,
Tapno palubusan na dyan na mo makisarita kang ka, tasing. Ha? Ay, nagluko kan. Birbir nga sa nakmutlatan. Kailangan mo't anana, kunak. Kano ay ayateng ka. Ha? Anyat ibagbagam, primo. Inayat kay tinalimod, tasing. Nauma ko nga gilimlimod. Iso nga itakay, bulgar ko rin na ka. Anya? Ay sus, bakbakot anak ko. Arman nakit din. Titawa mo lati bakit? No iti lang ako, ubing ka pa'y. Nagsiksi ka. Ado ti atiwa mababalasang. Kinawan pa'y makurirtarupam na'y. Kunam ata nakapulbusak. Oray nakapulbos ka kun saan? Napintas ka lang tataseng. Taseng. I love you. Ay, agdal na ka man, primo. Apay, di ka madurman itikas kanyak. Saan? Napay amadurman na ngay. Kano agro-oro pa kala at 30? Primo? Oy, nanatasing. Adda nasagap ko adamag. Anya dayta, ana. Pudno aya nga agar-aram ni primo kada kayo, nana? Ay, tangiwat mo balasan ko. Ay, amangan na makangag. Sino tinakaamwam iti dayta? Gayam ko ni primo, nana. Isuan na ibagana kanyak. Agpatpatulong ngamin. Anya? Agasam? Talagaan na pigsalat na ti karismam, nga uray bakit ka, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Ay, pagtritripan nakladay jay aprimo. Syakot abakit ti armenan. Ay, seryoso ni primo kan ka, nana. Ubing ngamin tilangam. Iso nga uray ubing kat ang kursunada kan ka. Ay, awanan. Inatiw yun ni Adelang anak yun, nana. Lalakay, dagi dya agar-aram kan kwa na. Ngamda kayo nga inana. Ubing, jay admirer yo. Naimbag nga oras mo, Adela. Busy ang manaktak kayo. Ninanang tisarungkaran nyo, no kayat yun. Ay, sige, agawid ako. Nukasta, di ka napan ijipalay da Adela pare tasyaw. Saanin pare, ang mga no pabainan nak. Uray siyak, makaungungot mo nga minin nukas niya kasarsaritak. Di pa'y sumungba no kwa. Huwag nga rod, saan ka ulit na nga ibaga di na kaya tilakay. Masaksakta nak pare. Agpada ta, iso nga palamisin tapay ti ulo na. Takas lag pupudot mo tinakanayaw. Primaw, pudno ayat ti damag nga ar-armam kanaw ni taseng. Undamang, apay da, guys. Apay, sigurado ka adinanang ti kaya maw. Di mo kaya't dianak. Ararman nyo, Rob. Pay sumingitak pa'y lang, mate. Sinardengan men nga arman. Ay, nag-surrender kami, anak ka. Iso ano kaya maw, sublatem nga arman. Aha, manjangay. Nitasing ti kayak ka. Ni Adela ti armam, takayat nakadayjay. Ken iso ti maibagay ken ka. Nitasing nga rin ti kayak ka. Kitain nyo mo't tilangadang agina, napimpintas nga adayaw, di ina. Wen angem bakit ni tasing nga maikumpara ken ka. Tawon nala, bakit? Ngamuro pa ka, kasla inaunala iti makatawan nga miti siya. Nang rona no agpulbos iti napuskol. Aya! Anya kayo matinanang, gaputa armanda kayon ti ubingam da kayo. Pag-aayat yung matan. Hindi. Ay, saan mo't Apay nga rod atunggal umay ni primo dito'y balay kat pastra kanyo adagos. Ay, kat alangan mo't apabainak. Ay, kababain mo't anak ko. Makapainsulto kayo mat nanang. Anyalat sawan ti taon ngay. Siyak nga anak. Lalakay ti agar-aram kanya. Ngamda kayo nga inak.
Nagubing ti agar-aram kada kayo? Kat, apay, basol ko nga rod, anak ko. Hay, ibagayo ta sardengan na kayon nga arman. Makapainsulto kayo. Oh, adaawag mo, Freddy, honey. Nagluhot to yan. Umawag manay. Asino data, Freddy? Ay mabiit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagam, Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabiin ngam apay adi ka pa'y lagawid. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya tibagbagam. Okay nga raw, paray! Sigay, umayakaon! Agawin ka na, Rabiin. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, asino day jay? Ay, hindi kumparik man, hani kaw. Adapas kan iji balay dakit agaw awes. Agrubat akon, Ay, uwin. Umayak tumanayin. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko ita. Ay, inton maminsanan. Takababayin mo't ka ni kumparik. Anda nga min napataga pagsaritaan, may. Anya? Matiti kwartam. Umayak tumanayin, Okay. Sikati makaamuhani. Puya temut itawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapumanin aya. Ay, iji balay ti kumparik. Bakit? Kan apay apare ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumparik ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagro nga aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anya man tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidak. Ay agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no adda madingar aramidak. Malala. Maturog taki din tanay. Rabiin. Ay, madamdama pay. Na. Di tapay nalpasan nagsarita. Ay, nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tan no bigat tagsarita. Jay agpaisaw. Sa dinaw tinagkapwa. Ijay nga rod balay ti kumparik. Adapas ka ni balay da. Dimbarayak. Asinaw akong paren. Di mo mula mamaw. Amamok amin akong paren. Ay, di mo amamod na ijay. Barbaro akong parek. Imposible. Sa balay, tagparparik na kanya. Adda ka di manon sa balay, babaem. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod. Akanayon ka manen amarabyan nga agawaid. Imposible magtari na bing at napaskan nga at atin daram. Ay, maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Talaga nga awan pa nagbalew jay amayaw. Babairo lata. Ay, inlaklakay na tiki na babaero na. Gusto na nang. Di kayo agsangit ay. Ay, kasanawan jak agsangit. Kat nagsakit. Ti aramidan ti amam kanyak. Napalot putak. Ung tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan nyo, takasaritak to ni tatang. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya timbaga jainam ken ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyak, tatang. Agsangsangit pa yan nagipulong. Kapay. Anya timpulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Abay, adaman ng chiksiyaw. Awan. Di man nagpwesto, tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ay sigurado ka. Di nakipulaw ng iti inam. Tatang, promise. Adda chiksiyo niya.
Hey, tagtagaray. Uwin, anda, kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Ha? Hoy, wow! Nagpintas Kan ubing pinagpaisaw. Siyempre Uray lumakayan to'y abam. Ada mo ba si tes ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saan ang lukasta. Ang kasano, numamuan ni nanang. Di gulo manay. Basta di mo'y bagbaga. Di na mamuan. Secret talaadwa na ito'y anak kao. Asinaw ti kinasarita mi ti silpaon. Apay nga pupudot ka. Ha! Jay manugang ta. Agipulpulong. At dakanumanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan nyo nga agamati kinababairo yo. Imalalaunay kan ka ni Ismael. Ay, unay kalaki din. Saan nakakasta? Kino nagsingputak? Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkonkonsumisyon kan ka. Gapo iti kinachikboy mau. Ay, day tatimadikan ka. Ano ka abimmakay. Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Ay gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiin. Ay, nasa papayapan naturog. Alas 7 la iti rabi maturog man ang tibagbagam. Ay, baka turturugak. Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan tati madi nga aramin mo, maturog ti ibagbagam. Awan pa'y ganas. Nonsense na kita ibagbagam. Na. Ala, maturog sa kiday. Wow! Ada man ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, win ahanay. Naawat mo man ti pension mo? Ay, uwain. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapno saan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo a kwarta. Jak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayatin na denggang. Unam, ipashare nak ijay balay yung kaano nga Intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas ta ti bagbagam. Manon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Bayada mo ti abang mo. Okay, honey. Umayan. Mabit lang. Adda dito ni Frede. Ha? Sino da ka di? Ti salodsod ko ti song batam. Adda ka di dito ni Frede. Freddy, honey. Adda mang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ayan ako, may Ay, sa doon mo na ita. Apay nga daka dito. Awanan kay tibain, Frede. Ay, sos. Kunak to pa'y kalt. Hosto tinagparit na kanyak. At naman yung babaero kalaklakayan. Freddy, honey. Anya di kayo to sa unday to. Imposible adi mo ang mga asawa ni Frede. Siyak ti asawa na. Anay ko. Diyak ka mo dahi tangay magbagang. Imbaga na abalo. Iso ngay naklod ko. Amok nga ro daya, si bibiyag ka pa nga asawa niya. Ay, husto daytan. Ala, may kan banjay ta gawitan. Freddy, lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kayat? Agsinatan. Rambaglaan. Aga-agaw iti asawa. Napanan nga ro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan na saan nagaw-away. Kasi mga ro din nanang. Siguradaw, asa na makaturturog na jay, tatang. Ay, saan na maulit? Las siguro day jay. Ingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiyaramida ka nakaw. Ang palami isak pa iti ulo na.
Mabalin ka nga iti, Boil Mais. Mapuri nga ngamingagsat nga awang ka istoryak. Oh, sure, Sir Pogi. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan maw. 18, sir. Ubing kapay. Apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitre sa klatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiyag iskwila, Estrella. Awan mo't nga rin pag-iskwela, sir. Siyak at imang paadal kang ka. Talaga, sir? Apay pagadalin na. Kat saan nak akap-kapin ano? Gaputa, agayatakan ka, Estrella. Anya? Di ako nagpalpalikaw, pahay. Isungay bagamitan, no, adagasat ko no awan, tapno amok tararamidag. No, adagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no, basta din na. Suray, ng awan maitulong ko kan ka. Sige, mayatag. Mayat ka itiyan niya? Kayat ko, ti makaiskwela. Ay, no kasta adagasat ko kan ka. Aklunan na. Ay, ayatan na, may. When? Tatang, ada man ang ubing at chiksiyaw. Awat ti maramidak ta, gwapo mo to'y ama, smile. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang ti may papan iti dayta. Saan? Iso ano ibagam? Nasyanak ka ni nanang. Ang mga nagsakit, gapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramid yaw. Wala, isardang kuntaw. Apay, sinardang ang matan, tiag checks. Kapilitan na, tatang. Tani, ipanaw mo ni bagat ka o dagiti anak may nunjak agbalay. Ay, very good no kasta. Ay, sa nabalikan niya, talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ito yan. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan yaw. Apay, nagdakil tabagyaw. Pumanawakon. Aguma to'y ama yung agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kanay? Saan kumamakas ta? Di ka kasta. Sakit-sakitan. Ha? Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak nga rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Takonsumisyon to matlang ti papain na kanyak. Hagapu tabak takon. Isoksokat na kon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nam nga ibagam kanyak, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Iso ano aman nugot ka ay. Agnaitan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga amo dagiti dadakkel ko ti may papan kadata? Ubingak pa'y ang asawa. Agiskwela akpay. Anya? Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbayad din ijay school. Ay, wad. Wait lang Antoy. Kompleto da ito Ay, wan, sweetheart. Nen. Sino da ito umawawa kang ka? Kwa, ni uncle ko. Sige ha, umuna akong nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Payakas jay ti na. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, surutak itinalimad ni Estrella. Simbrek iti dayta restaurant. Ay,
pada mo't alakay tinang sabat kan ko ana. Kat inagkanan Estrella. Nakalala ilo day titunggal maysa. Ay, awanan pa inday ta babae. Pay mana. Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito ay. Managal lilaw ka. Asino day ta lalakay? Mabit lang. Apay, asino ka padak alakay? Ketsika, asino ka ba't padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella. Kita kayon! Saan kayo napagkan ano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklay pangarup nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramidan sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mo't ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan bakit? Apay nga da ka. Anyak masapol mo, Freddy. Ay, kailiw ka na sawak. Agawid ta ni di balay. Jack kayat. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinublian tamanan asawak. Saanan? Na. Manjakaon. Kakaiso na anak ka move on na kan. Naragsa ka kon, Freddy. Di na kumanriribukay. Agbalbaliw ako. Promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga nasikat ay atag bakit. Di nakbulat singan. Tamo kung day tanga style mo. Bulili kong kakiidea. Ay agparinto mga itisangwan ng bakay. Agpakpakasyak. Pakawanan na kuma. Nakasaganak amang sulnet kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kau? Tumakder ka dita. Tauray anyat aramidam. Jakon makisinobyan kan ka. Friday. Nanang, anda ni tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Awan ganas kaw makisarita kan kwa na. Nanang, nabayagan ngagpakpakaasin ni tatang kada kayaw. Nabayag mo tan asinardengan na ti agbabae. Abay, di o kadilata mapakawan. Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Kan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot akanayaw. Kay, basol ko nga raud. Kakaiso na natal ti panunot ko. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasiw na nang. Ay, bakit? Ay, agyaman hakta nagawid kan. Ay. Ala, bagkatem tabag ko. Tayunag mo. Wain, bakit? Okso tem ti sapatos ko. Taala ti slipper ka. Ay, ariglado ba kay? Teka. Ala, labam tin sangput ko abadaw. Tasaan analabaan na kita. Kalpasan na, ingka makitsenda. Tailutwan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat. Pagserbyan nak. Kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan? Pumanawak mo ilaang. Anya? Agpili ka. Tong palom amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak laangan. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alangarod. Rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapayla iti kwartaw. Di tapayla agab-abay. Taagag-agasak payla nga aging kaita. Naawatam? Wawan bakit? Nawatak. Ay, makabanog matikas to'y. Ay, nagkapuamaya. Agmalmalam ka nga, wan diti balay.
Ay, napanak nagbirok iti basit a grinder. Sinursur ko dagiti pagtagilakwan ijay ilay. Naimbag ata da nakitak. Grinder, tay? Grinder ti bawang, kas kada sibuyas. Daytoy man na, kita, basit laeng, portable. Ay, makagiling nga ron day ta ka nagbasay. Makagiling. Adda kasto ni Dalia, akaarubat Nakitak nga isutius usaran na amang papino iti bawang. Day ta, tinagmalmal mabinirok mau. Muna. Hindi pa'y laakayat ko ti gumatang iti kastoy. Naimbag taad na nakitak. Ay, makabanog nga ron ti agsapol. Nasakit ti sakak. Ay, anda pa'y katay kayat ko agatangan ang jak na sa pulan. Andiyan man ang daytaan? Kay nga'y basit nga ice crusher. Adamot la portable lakas jay. Awan mo't nakita. Paggatangan nga taaya, iti kas jay. Ay, jak amaw. Ay, adu pa ati kayat ko agatangan. Jak amaw no paggatangan iti kakas jay. Nasem ka nga gatang-gatang ka saan ka matabak nang. Ay na, apay, dagiti lababak nang ay ati adakarbangan na gumatang iti kumkumpurmay. Adamot paggatang ko, di gumatang akmat iti kayat ko agatangan, Fidel. Ay na, ay, nagpintas matan tabado, Mari Roseng. Agternaw. Naggatangam dita. Ay na, impaw itay anak ko ijay abroad da ito'y maray. Kastoy nga minti uso itabado. Agternaw. Ay, pimo daw kapay dita kolor tiba daw. Ay, sigod na po daw maray. Tama ay aywanan to'y kodil ko iti pagpapudaw alosyo. Na. Adamot palpalang gwada. Nakasano, kanayon nga agpawit jay anak ko ijay abroad iti pagpapudaw alosyon ko. Iso akimaro ti kinapudaw ko. Nagado ti pawpawit na. Padawatan nakman nga ron iti lotion mo, no kunam nga adaw. Impadawat ko na mara, naudi ka mutan. Ismay, gumatangak man iti bawang kan sibuyas. Ismay, ada ka? Mabit lang, nana. Ay na, si Mangpot nga mintay order ko sapatos iti online. Ha? Anya day ta apagor order am Ismay? Ay, apay akanayon asumangpot ti order mo dito store mo? Order ko iti online, nana. Nalaklak ka ngamin. Kan saan akon amabanog amapan gumatang ijay sentro. Ha? Ay, kasano day ta? Ay, isurunak man, balasang ko. Ne, di yu pa'y amo ayat may papan iti day ta, nana? Ay, anyat amok di tangay. Jack nga rod amaw. Ala, yagyo ti cellphone nyo, ta isuro kayo, nana. Mabalinti kipad a cellphone? Ay, saan tay touchscreen nana. Ay, awan mo't cellphone ko akasta. Ay, kasano nga rod ang maka-order kayo ngay? No awan touchscreen a cellphone nyo, nana. Awan Apay, saan mabalin nga i-orderan nak balasang ko? Mabalin latamot nana. Anyat orderin nyo ta i-search tayo. Ay, sige man, balasang ko. Ay, adukat, ti kayat ko nga orderan. Darya, ada umaw-awag iti silpon mau. Ay, sung bata madlakay. Tanay, ang tigdigosak. Hello? Hello, tata. Ayan ni Nana Daria. Magdigdigaws. Apay aya. Pakibagayon tuman, taumay dito istor ko. Taumay naalaan na dito order na. Simangpot nga minon. Anya nga order na balasang kao. Agduduma mo, tata. Adabado, chinelas, ken aklo. Sige, tata. Tadda gumatang. Pakibagayon ton. Bye. Sige. Bye.
Ay, wow! Wow na wow! Bagbagay ko to'y slipper ko kan to'y ternaw asan daw kan short pan ko. Mayat matlaang lakay. Nagita, tinor-order mo iti online. Wan! Nalaklaka kan iwas banog. May sala nga order mo, sumangpat adagusan. Ayan yan. Ay, adumat gayam ti ma-order iti online. Jakmet ngamin ammo iday. Kate, inggatang mo amin ng ti kwartam. Di ka nang ibati ti paggatang iti masida. Ay na, apay aya a problema ti masida. Kat nagaduan ateng iti arubayan. Sagpawan ta kumamit sagpaminsan iti ure basit akarnay. Weno fish. Kasjay. Ay na, bay-bay ampay ladagita. Tanay, adaw ti paggastusan. Ayan nga ro tinaglakwan tayo iti walis. Ay, mangtad ka tayo nak makichinday itong bigat. Ay, awanan in shopping kon iti online. Anya? Inaala kon tayo impa-order ko kan ni Isme. Ay, kastoy kat jay bado ni Mari Roseng. Jay ternaw abado na. Kuna na nga impaw iti anak na ija abroad. Ngam, ha? In-order nan sa mat iti online day jay. Ibagbaga na lang nga impaw iti anak na. Tapno kasla imported. Ha? Nalakamot lagayam ti presyo na dito'y online. Rubat ka darya. May naktulungan nga agmula iti papaya. Ano makamulat ha? Agdalusa kadag iti mulak aprotas ka na natag. Ay, nagpudot. Na? Sikan kan adang amin papanak. Papanam? Inak gumatang iti asen, ijay ilay. Apayawan la ko da iji istaur. Ada, hanggang nangina. Nalaklaka ijay ilay. Parehas mo't lang tagpliti ka mga amapaan. Sa anak nga aglugan. Magmagnaak, tairampak, to'y terno abadaw. Anya, nangalaman iti badaw. Ay kat, as usual in-order ko, ijay online. Nanadarya, pudno aya ni Isme ti pag-orderan nyo iti online? One idmount. Apay aya? Kuno overpricing ni Isme. Ha? Kasano nga overpricing? Kat saan mat nga iso ti aglaklakaw? Ijay online mat day jay. Wala, ngam iso ti para order yo sanaya. Awan. Kinudakkel tinaynayon na iti order nyaw. Kinpiki dagiti order nyaw. Padasin nyo ti ag-order kanya, tapasig nga original tinakaw. Online mat laan? Wine, angim sa bali mo ti pag-orderan tayaw, tatalagang original. Sana sinsinan ti produkto da? Anya? Sige man nga raw. Padasag tuman nga raw, inton sumarunaw. Nakay, kwartam man. Pangalak ngay mo, kainalam mo aminayin. Apay, di ka pa'y agla ko itimulam. Aya. Intun umay alawas pa'y nga agapit ha. Tapno agigid tanda maapit. Ay, itantan mo pa'y laang. Numabalin lakit din, apita mo. Intun umay alawas pa'y nga raud. Apay pangusaram iti kwarta ayamanay. Basta, adda ko magatangag. Napuskol akaldero day jay kat. Sayang, sapay nakasail. Kano nagaduma kaldero ditoy. Pangusaram iti adu akaldiraw. Ay sayang nga road, ta nakasail. 5 ka iti 50%. Napintas ti quality na dagijay. Basta wang kwarta. Naimbaglakit din ta nagpaili nila kay. Ay, gundawayak aburasan dagito'y mula na apinya. Ay nagdadakkel, kan naluom na amin.
Nagadugayam timula na akamatis ditoy. Kas kada tarong. Ay burasak aminan. Tay nakila ko ijay ilay. Rugya kon ti agburas. Naimbag nga oras mo, Elsa, balasang ka. Nanadarya, da kayo maggayam. Umay ka kumalakwan itimula mi anatang kan prutas. Adaw, tilakok ita. Ha? Di man, ninanam milita, tisigod apaglaklakwan nyo iti produkto yo? Ay kwa. Nagapa kami iti dayjay abakag. Iso asika ti paglakwak. Hanggang di mo ibagbagakin kwa na wan. Sekreto talaang daytoy. Tapno si kantuman ng ti paglakwak. Inton sumaronaw. Ha? Kwa. Alan, Elsa. Gatang mo dagiti lakaw. Promise! Si kantuman ng ti pangtudan mi iti lako me inton sumaronaw. Ay na filila ka ay napan kan ijay uma. Kunak nga ron na bapanak, sa paklangan inton bigat. Ay sos, kat no naggapuak ijay. Adya tinaramid mo ijay. Ay kunak ngay nakagdalos, agam awan mo't tendag ijay bunga timulam. Ha? Apay, binuras mon aya dagitay bungat pinya. Kamates kantarong. Anya binuras, kat inton umay pay alawas aburasak. Anya! Ay sos, awan damutan. Naburas mat aminan. Ay. Sino nga tinagburas? Ay, jak amo ang mga nudimano nandito itay agtatakaw itimula ijay kabangibang a barangay. Ay, awanan. Adan agtatakaw dito lugar tayaw, lakay. Simbang putin, te order mo na. Dagito'y nay. Ha? Ay na. Nagdadakkel akal diraw. Nagpipintas dapay. Una na. Ay. Quality talaga. Ay, dagitay plato kan malukong ngay nga order ka. Di kita na, kita inyo Ay na, nagdagsin mo dagito yan. Una, na pupuskaw. Kandadakail. Pang okasyon mo dagito in-order yun na. Wan, tapno ada mausar inton ag birthday ak. Tay bayad yung rodin Adtoy. 5,000 pesos amin dayta. Ay itay shipping fee na ngay. Di mo inayon ni Tay. Mano ayat ti shipping fee na? 1.5. Nalakadaytan. Tamamok jagi deliver iti order tayaw. Nagnginamot daytan. Kaslamot arakila tiluganan. Talaga kasta Sa nabalit, quality mo kita. Agpaot iti mano atawain. Ay, wag hayam. Ag-order ka iti bag. Tay nginginahan na bag. Nalakalain mo siya ti pag-orderan niyaw. No ni Isme ako nagngina. Sige. Anya abag dagita nga ay. Ay, yagyo pa iti 1.5 a shipping pay. Amangan no, malipatan niyaw. Ay, awanan ti ila ako ta. Tatinakaw damutan dagiti natangkan protasta. Lakay. Ay, mamwaklan wa sino tinagtakaw talag ti mana. Agam, sino nga iti atap mo? Ay, awampay. Ang no mamwak. Ay, ikak iti pagnakban na. Martilwag ti mana. Agam, kasanungay no kabagyam gayam tinagtakaw. Maiturad mo, adang ran. Ay, ure kasit ga nakabagyak. Ure ka mong ti pamilya, no matakwatak. Ay, ikak iti pagnakman na. Ha! Nasayat ay agtakaw katsamay. Basol day ta. Day talag namnam ay ti amuda nga ramidan. Yung overtime mak nagijay mulak ng tinakaw na kidain. Ay ka. Wen nga rod
Awan lakit nga rudan, ti ilako ta. Ay, sana balay. Tadapay dagiti mulak a papaya iti bangir nga umak. Ha? Adapay ayam mulam, ijay? Ada! Hinakto burasan tayo sutila ko ta. Malulumdan, nagdadakal. Adu aya? Ado papaya amin ti mulak ijay. Nana, kaya mo tag negosyaw. Ha? Ay katuwin Anya ngay ang negosyo day ta. Gumatang kay tigaon, tay paabang mo no dagkasar. Kino nagninabang tigaon ita? Na, adala ka? Gagurder ta May sasit day jayain. Adda ba daw dagiti abay. Adda gaon dagiti agkasar. Anya? Sagmamanungay. Saglalakalaan. Kabailam day ka nana. Sikapay. Sige ay. Tapno adda pagbayad ka. Tulungan nak. Tada aramiden ta, Edmond. Tulungan nak nga agburas iti bunga ti prutas may. Tainta ilako ijay ilay. Tangdanan ka. Sige. Day talaga ayam. Ariglado na. Ismay! Mabalin ka day, ag-order ni Nana Madarya iti kumkumpor may. Kaya di mo alalaan ti order na, Ay, nabayagan asaan nga agpapa-order kanyak tata. Anya! Nay, asino nga ti pagpapa-orderan na kag sa saruno mo dagiti isang sangpet na nga order na iti online. Ay, jaklaan mo tata. Hay! Ngam amang nasuro nan ti agorder iti online. Ay. Kit ison mismo ti agor-order. Ay, nagluko day jayang. San unay nga importante dagiti order na. Ken kadwa nagagatangan na kababa daw. Ay, naadi kay nga order iti online. Naimbag man, tada ka na yun kwarta ni Nana Darya, tata. Diyan nga rodan mo ti pagalalana. Malaksid iti pensyon na, iti kay na senior citizen. Lakay. Naggapo ak ije bangir nga umam. Kunakapasyar kumatagdalusak. Ang binuras mo matgaya mandagiti bunga timulam a papaya. Anya? Sasawang bait? Diyak pa'y nagburburasan niya. Anya asaan? Awan matbunga dan. Dagijay lababasit a bunga dati nabatay. Ay sos. Adan sa manan ng takaw. Ay, sana mabalin tayo ito yan ang mapaspasamak. Pinagbigyak ida-ididamaw. Ngamita, sanay! Ha? Anya nga ti aramidam, lakay. Ay, masapul ang maambwak no asinaw, dagitang agtaktakaw. Apay ngay akasto ti simangpot nga order kaw, Edmond. Naging pismot alupot. Kan sinsinan gaun mat daytoy. Pati dagiti bado ti abay, nagalas, nagbabasit pay. Nawambaso ko dito nana, kasi kati nagpilay. Inorder ko laan. Saan kumaala ko dagina? Win ngam apay ngay akastoy. Nagpintas iti picture. Angam nagalas mat gayam. Bayadam kit din tayo Tanay binakapa kung di bayad na. Ay man, Jack! Jack alaan day ta. Saan nababalin Ngamin ka na orderan. Simang pwedeng. Kung mga gayam. Nalipatan mo intay tay tangdan ko nagburas iti bunga papaya. 2,000 ti singirat. Tanagriga mo tinarami kaw. Ay, makaamo ka. Basta Jack alaan day ka. Period. Ada pa managdag mau iti day tangay bagbagamid maun. Ada nagbidyo kabayatan ti pa nagburas mi iti papaya tata. Ada dito silpong kaw. Anya, ay no, tiawanan ba'y na Daryan. Kung isumulat ng buras, iti mo na po kaw amulayaw. Anya, ay kung di damag kanyak, no siyak tinagburas. Ngami sumagayam. Ay awanan ba'y na bakbakitanan. Kung napayatang danan na, hindi na mo inintay. Kung hindi na inalat, importer na. Iso ngayon lawlawan na. Ti asawa yaw. Magibabayin ka bakbakitan. Gapo iti kagagatang mo iti online. Maraming mo ti mangloko kanyak.
Basit mo't laba, nagdayta, lakay. Basit na badag nga. Kaya no nagdakkel tilugi ka nagijemulak. Nagbambanugak. Nakautangak pa yan iti inaramat ko kadagijay. Inwaldas mau. Sure, lakay. Mangipabain ka. Agbalbalin ka pa yan ngolbon. Sorry talaga. Saan na maulit? Manjakon. Nadidigra akon. Tapi kimat jay si mangpet nga order ko. Wan babain mong asawa. Agsinatan. Ha? Ni Fidel nagrabaw arason ti pangisinaam kanyak. Saan ka di akasta? Ay, pakawanan na ko man.